air kaundangan mah dangda teh meni kudu gelis. Make udah ke meni 7 lapis sugan. Atau bola-bola lagi meni geus berkali eta. Gencu, ampun, gencu orang teu moronyoy. Kudu moronyoy Sugan wae di tempat hajat teh lalaki. Sugan kayak naksir ka urang, jadi urang serarandaan geus silat teh. Sabarana teh urang teh hayang kawin teh, tapi nu daekeun. Pedah urangna kumaha apa? Urangna sugan nya judah jadi wae, tampikan urang mah jelema teh. Urang mah hayangna kanu beunghar, kanu mararatna embung. Baju urang mararat teh kudu kanu mararat deui wae. Sugan wae di tempat hajat teh aya bos anu naksir ka urang, aya geulis mah. Ilah meni camerok aing terus ge segala murah atuh jadi camberok atuh tapi ngeulis keneh. Ieu dangdan meniti jam beraha jam 7 nya urang ti subuh apa mending can beres keneh wae meni arapun katinggalan mate atuh geus gelis gelis. Gelis yo geus ngaledok wae katinggalan mah irah. Dah, ada anak pare aing loba kene usum ka ondangan. Enggak minggu ka ondangan. Kamari mah tertulis doang, kana teh balik deui. Darum prakara-kara si Kokom. Ulali eta nu dek nyamper teh pucung hul keneh wae. Kamarana emang eta si Kokom si Ijo si Sati si Seni. Ada janjian ada kadagoan di dia boleh lah aing mah candang-dang aja aing geus sok teh nyarap dangna dek dinu hajat teh dang kala dieu mah mangke aing di ditu malah hayang balik lah lama banget gua nungguin si Kokom teh katanya mau jemput rumah gua kagak nepi panas bool gua duduk lama banget nungguin manehna teh Tikola minggu kau bisa irah buru-buruan bisi ke urang di aromelan ku batur urang dangdana di lateuing. Kokom lu ninggalin gua geningan poho urang tadi buru-buru teuing. Poho panas poho gua nungguin lu lama banget duduk di bangku kagak datang lu. Poho hayu buru bisi katinggalan. Lu buru-buru lu datang kagak jemput gua oge Nah ge meureun nyando gabus. Sakilo makajeun. Ulali gila si irah cenah rek nyamper. Kenapa nyamper budak teh? Kurang manten puting apa? Bilang banget sih. Tuh, mah ijo teh sajable wae dihareup banget. Lu pan gara-gara aja pada nungguin lu kabeh lama. Nungguan wae nya. Lila banget sih aing tunduh Nih, urang dangdana di lateuing. Gua segala duduk Saya masuk make eusina haus nih. Beas lah. Aku beas doang, nyeuma beunghar. Aing atuh tanduk lele no gabus di bawaan. Loba-loba teuing loba nu kaondangan dikumpulkeun loba beasna juga Tararang kalau emang gua mending dek sajam. Pila pisan ayo atuh nu nyamper Pagewen si Kokom palingnya dangdana di lateuing. Emang biang kerok we si Kokom teh ada ka mana-mana teh sok jadi we mararandet di lateuing mah tuh pan aing ada ka Tegal atuh ka Teren mah. Ulih si Ira. macet sugan dia sama Celina. Si Sati. Oh, woi kita. Nah, ingin lo yang si Sati hola dekat ini. Enam komandan si Satinya. Hebat dia kesini. Atuh. Udahnya, buburu kitunya. Aja tungguin. Lompat Tom. Nya kencang. Mas Sati. Mas Sati. Bentar. Siapa? Di Kokom.
Mas Satinya mana? Nenek, Iya. nenek ke sawah pagi-pagi tadi. Ke sawah. Iya, Ada campur undangan. kondangan. Heeh. Gak tahu Bikokom. Kok nenek gak nyiapin beras? Apa nenek lupa ya Bikokom? Emang tebesen? Enggak Bikokom. Nenek pagi-pagi ke sawah. Aku masih atan ini teh. Biasanya kan nenek kalau mau kondangan suka nyiapin berasnya dari malam Bikokom. Oh, pan geus jerangjian ada karondangan bareng. Apa makati heula meureunya? Belum. Nenek pasti lupa Bikokom. Dasar ini. Poho wae. Yang satunya malila iya urang geus tangguan. Entar nenek gimana? Ah, baru teuing ah. Geus nya. Nenek gimana sih? Kalau nenek gak sempet, terus kalau nyuruh gadis pasti mau. Tapi kan nenek gak bilang ke gadis. Bodoh ah. Kempes sih. Si Kokom pas budak sih sekolah gini seni. Oh, tam otak tuh jalan ini. Pantas sih udah daya kita tala laki. Lah, lah tuh cara guanya. Gua gelisnya. Oh, Gua didandanin cucu gua. komersia seni ah. Kata gue tuh gak usah dandanin gelis-gelis nah, kata cucu dandanin dandan ya guys mau ke undangan nah. Kata gue bukan apa-apa ini kalau gelis-gelis takut saya saman bogohan. Anu bogohan ih mau anu nempoin seni. Salah, gua tuh gelis pisan. Jangan. Nenek. Ih, Kok yang di Arab-Arab malah arong kau di dia kan nih. Dia kalau Angguan weh. angin nungguan sia. gua kita nungguin si Kokom lama pisan. Kot paranas bol gua ah. Aing mau terangku. Ulah corik atuh. Ku saotik kita beas. Hah? Kita beas ku saotik. 2 gelas. Ini. Taing mata, naon nggak diberekeun kan karyaan dah jeung nahan atuh duit. Kayak ngawinkeun si Imas pan. Segan si Imas tuh mau dikawinin. Siapa nu mau emang? Ya atuh sugan teh atuh naha, sugan wae atuh anu daekeun teu seni satak kitu-kitu teh. Bawa incus sia tuh ke anak aing. Atuh keturunan aing rusak engke ah. Ih, atuh Ah, Mas Ijo ya lu. teh. Bebesan lo yang si Ijot. Si Sati ke mana? Tadi teh yang si Kokom. Malah patungguan-tungguan ah. Udah rongeng. Wih, lah si Kokom teh bang ditanya yang ini ge. Ih, ngomong sautekeun jelema teh nya nih. Nyung serap sugan dia mah biarin aja ah. Oh, Tapi si Rati karunya ntar ketinggalan. Ayo ah. Udah. Tunggu si Sati dulu. Minta nyarat. Taruhan juga. Laukna naon kira-kiranya? Cenah mah tongkol. Tongkol. Lumayan Oh, Mas Mas Satina cenah ka sawah. Ih, Oh, Kokom. Oh, ka sawah cenah cek si gadis. Si gadis mau kondangan emang. Henteu cenah man teu dititah. Nah, tuh ya. Jadi Lalu lompatan pun ah kokon. Titah lompatan. Hah? Ayo ah. ayo. Pasti Pasti wayah gini. deket. Dia wae tah. Wayah gini mah pasti keharanet kene laukna. Ayo. Yang karedok seni. Derok. Karedok. Kata mama aing dagang baheula. Ma ayo ma. Ayo ma. Kita berkat lah. Dia kan jalan ke Kokom. Kadinya tah kabelah wae tahan. Bisa rapi sih musik. Oh, nya biasa ai karyaan mah singgal lumbreng, segala musik, segala Jalan. Hah? Oh, lagi meureun. Keur olah kene sugan. Oh, sugan keur alolah kene apa? Kadir lain. Orang kayak sukan taing hijau. Henteu, geus barang bajak wayahna kieu, kan wayahna dahar meureun. Gini jempling kokonnya isep taing meren orang. Cep. Cep. Nih, kapan sih? Cep. Cep jauh sih ya. Perasaan Cep kalau disamperin mas tuh bawa sih kemana sih?
Minta jalan. Kemana ya? Cep! 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 Ya Allah. Ada kalimas maling ke? Di mana nama? Mana di bonanya? Tepo di bona hawa. Apaan sih, Mas? Ih, gak tahu di bona. Apaan sih? Cep. Kaget bibi. Nanti kaget. Duk. Gitu, Mana sih? Mas. Ngapain? Nanyain mulu. Oh, Mau ngapain? Ih, perasaan Cep kayak udah jadi Cep ini, Mas. Saya udah main sama temennya. Perasaan lain sama embungnya ini Mas Surin. Aku mau sih. Gak boleh main mas mah cewek kan. Sama cowok aja mainnya. Mas lah, kita resep kita jadi Cep mah. Ayo Cep. Gak ada cepnya. Di mana mana disumputkan yang Cep di luar parahnya. Emangnya apaan diumpetin? Cuma disumputkan di luar parah ulah ulin dengan Mas. Gak ada cepnya sayang. Dia pergi tadi sama temennya pagi. Mau ngapain emang? Ulin nggak kecapi. Sama gadis aja mainnya Gi. Gadis mah tuh bisa naik, drama kan bisa naik gitu. Di sini tempat duduknya juga gak ada pinjem sama yang hajat. Iya, di barang kan emang ngedeng-ngedeng Numpang aja di Erna. Pulang sana ah, risik. Cepnya gak ada ya. Ntar sore. Yang satu Mas Marek kagak disuai Dadah. Dadah. Ambung. Dasar anak mak ijot. Ini mau ngapain? Itu yang mobil hijau. Ih. Di pasangan apa urusan dia? Malam ngirimin barang Jod. Duh. Kan karakter dipasang tenda nage kokom. Sugan enggak tinggalan. Karakter dipasang ieu mah. Amal beakeunnya tuh ngetongkol teh nya. Oh, ini mah karak dipasang kos nama. Ayo. Ayo, aja para kontrak ya aja. Nah, itu, Bas. Ayo lauk kemarin. Yuk. Ya mas ini rodaknya rokok malu, saya teh bengek meureun. Urang marek nyuk samun sina gede heuh. Duh, kadang-kadang tangan tak kursi nage ah. Ayo ah. Oh, lah lapar urang mah. Itu belum harapan badan tangan lagi. Geus. Assalamualaikum. Selamat datang, Jona. Ih, banyak pengantin ayo. Kok ada pengantin? Kan keluar apa? Oh, panganten ih pagi da age buat tempat prasmanan gini Can meureun kok. Ini acak-acak kali Jod. Kembangnya separet. Datang meureun. Dia ah. Gimana dulu tadi ukuran? Amun cara empat mah kembangnya salah Jod. Ya mau paret. orang baku lagi geus areuwe itu geus dibaranahan apa ya teh karek arek dimulai sih. Emang kemana iya cemilan? Mamilahnya di dapur. Oh, nyamang. Ih, aneh. Kok nama enggesan budak? Mak, iya teh enggesan apa? Iya teh nih karyaan teh apa enggesan apa karak mulai? Gusan cenah ijot kumasi ah. Kemarin mah urang can mulainya. Ayeuna kondangan malah enggesan. Kumaha sih? Bawa kaporotan dia mah ah. Kumasi sih ya Ijot. Kokom. Alah ya. Aing modal atuh aing gesan mah. Lu mah gimana sih kok ngebejaan teh kata lu hari ayeuna ka undangan teh geuningan enggusan. Ya biasa ku main. Ih, perasaan mah di undangan nama itu di nanti di surat undang nama malam minggu. Ayeuna apa naon emang? Ih, sama kokom gitu deh gitu deh. Anak teh geus poe minggu meureun. Ngan teu dang tongkol di wae kokom. Kumaha sih ya? Aja beulak ngoratek. Kan aing bener nurutkeun nu ngora ka undangan teh beus ke salah. Gini salah di wae, gagal di wae dang jeung tongkol teh ah.
Aing cangkul nyuhun beas Aing dek diuk angguran. Kemana beren wajat Aing mending ngadang tuh ya Terus orang gimana ini Lo apa Jot no bantuin bongkaran tenda Jot? Bukan kan dibere lewi sia. Ih, ayo wae. Sama kokom gitu yang kuno ya kolot. Berapa pohon malulu Saiki kumaha urang. Hayu balik hayu balik era. Suhuna naon. Hayu naon Kajen Mbak Ira mah tinggalin wae. Main nama tuh. Betul-betul. Kumaha aing? Ya bawa dia balik. Mau bajir atuh. Aing gesan mah ketemu di berkatan. Hayu bro. Hanya gagal dua. Oh, nya nek daang tadi mah urang. Ayo Sampai kumaha? budak kamaran lari dong aing ditinggalkan karelung Duh, mangga kukumbahannya. Aporotan ka undangan teh. Kemarin mah banyak daging, ada daging. Kamari tan emprak adieu betul balik deui. Ayeuna malah kaporotan. Kan, kemarin ada daging onta tuh di sini banyak daging. Ada daging onta. Yang sate Ada daging kuda, sate kuda. Enak kaporotan tuh. Enggak ada apa-apa. Mah jadi tukang kejo marahnya. Jadi tukang itu. Kumaha ieu mah. Kumahanya? Arek dibikeun beasna. Sanmaha kata di berkat, tangga arek balik wae. Bawa balik deui beasna. Banyak cucian doang, cucian piring. Banyak cucian piring. Bang Marek balik wae mana? Balik wae. Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaporotan. aing mah kamari dah ulah balik teh kondangan teh butuh tapi kokom Mah Ijot mah gerendeng wae aing kudu ngagendang kasaha tolong kasih kasih teh begitu sorangan pangorana coba nih saya mikir Gua ada dandan gelis-gelis begini, orang nempo gua tuh rugi, tuh pendong tukang tenda. Kajen teh nya bagi loma. Komo urang mah bedang dan nih ti subuh eta sukan teh itu aya itu teh aya bos aya naon teh malah anggosan. siapa hidang teh kan adang dan kokom Heula abe laku Bukan orang teh enggosan aja teh Jot. Enggosan. Emang ngesan meren. Yang berat-berat bawa beas Tuh si belekam tuh. Buat endek balik yang canyut harus ya kieu lulu orang ada kide kieu doi Ieu mah belum Udah si belekam mah hapus dari list best friend kita Kari rubuh doang. aing mah di kamari dah kieu mah lulu kokom kondangan teh enggak para rusing kieu teh enak ku batur balik deui nyapo pamit ke aing